svima, dragi gledatelji. Vjerujem da vam je dosta sjedilačkog načina života. Možda se želite gibati, rekreirati uz glazbu i dobro se osjećati u svojoj koži. Ponuda je doista bogata. Nudi vam se pilates, aerobik, zumba, shake boom, army, fitness, chair dance. Nešto od toga mi ćemo večeras predstaviti u 8. katu. Kao što vidite, peta više nema. Lakše se diše, a stižu mi sjajne i u formi Melita Hrengek i Helena Lojen. Koga prvog? Helena, dobrodošli smo. Sportski produkti, izvolite. Ajme, kako si zgodna. Ti djeluješ visoko i bez potpetica visokih. To je zbog tvojih dugačkih nogu. Opet moje noge. Morat ću ti ih polomiti jer samo su jedne televizijske noge, Melita. Pa dobro, tvojima se ipak više pisalo. O tvojima se još dan danas pjeva. Helena, mi ćemo još popričati na kavi kasnije, ćemo stračati. Melita, Helena, vi ste donijeli zumbu u Hrvatsku na neki način. Tako nešto. Znači, ja sam jedna od začetnica zumbe u Hrvatskoj. Nisam bila sama, još par djevojaka je sa mnom krenulo. Bilo je to 2008. godine, sada onak davno. Sada mi je čudno kad čujem da svi idu na zumbu, svi vježbaju zumbu. A tada, 2008. kad sam nekom rekla, dođi na zumbu, stvarno je super. Šta ti je to neko afričko jelo? I onda su onako bili malo skeptični, ali evo sad sam jako sretna kad vidim što je nastalo. Znači, to nije afričko jelo. Ne. Što je zumba? Zumba je znači jedan aerobni trening koji je inspiriran latino plesovima. Osnovni plesovi u zumbi su merengue, salsa, reggaeton, kumbija, s tim da, ovisno, da neka čudna imena, sigurno, s tim da s obzirom na različitost instruktora, instruktori znaju dodati druge plesove, znači internacionalne, kao što su Bollywood, trbušni ples, se može ubaciti rock'n'roll, twist, Bollywood, s obzirom na indijske sapunice koje su na hrvatskoj televiziji, onda bismo mogli više Bollywooda u našoj emisiji. Helena, Bože, Melita, ti ideš na zumbu koliko dugo? Pa idem par godina. 3 godine idem na zumbu. Ti si isto od samih početaka. Od samih početaka, da. Ajme, krasno. Zašto ti ideš na zumbu? Jesi probala neke druge tehnike i treninge? Probala sam druge tehnike. Zašto idem na zumbu? Zato što ja na zumbi doslovno odzumbam sve svoje probleme. Uvijek dođem loše raspoložena, ne znam da to Helena primijeti. Meni se nikad ne da, ja sam taj tip da mi se nikad ništa ne da. Ali taj osjećaj nakon treninga je neopisiv. Toliko sam puna pozitivne energije, toliko sam sretna i onda sam super i sebi i drugima. Odleprša s treninga. Odlepršam. Da, baš je to nezgodno. 20-30 žena dođe stvarno namrgođeno. I onda kad vidimo Helenu i njezinu prpošnost i ta glazba te ponese i super. Znači, zumba se uvijek vježba uz glazbu. Tako, uvijek i glazba mora biti glasna. Znači, instruktor puno manje priča, više pokazuje s rukama, a vježbači onda prate instruktora. Znači, nije kao u aerobiku gdje puno pričaju, 5, 6, 7, 8 i najavljuju korak, nego je više tu neverbalni cueing. Koje su komparativne prednosti zumbe, recimo razlike između zumbe i nekih metoda na koje smo naviknuli, aerobika? Znači, osim ove tu da se ne priča puno, mora biti glasna muzika. Isto tako, kod muzika je drugačija. Ovdje sam rekla, ovdje znači osnovno mora biti najviše latino, dok u aerobiku pumpanje i tako dalje. I naučiš razne plesne korake. Evo i sama si se začudila merengue, reggaeton, kumbija. Pa gdje bi to naučila? Sjajno, dobro, ali onda ti doma zumbaš sama ili i Hrvoje s tobom zumba? Jesi ga naučila neke korake? Pokazala sam mu zumbu. Zapravo Helena je stavila jedan klipić na internet pa se može vidjeti. Pokazala sam mu zumbu, njemu je to simpatično, a zapravo mu se najviše sviđa zumba s elementima trbušnog plesa. Muškarcima se sviđa zumba s elementima... Kako je to? To mu je najzanimljivije. Nisam uopće to očekivala. Da, kad Shakiru plešemo, to mu je super. Slušajte Shakiru? Naravno, sve, vaka, loka, sve. Dobro, na zumbi su samo žene, ovako zgodne i vitke kao... Nisu samo žene. To sam čekala. Zumbu je osmislio muškarac, Beto Perez iz Kolumbije, tako da nije napravljeno samo za žene, ali u Hrvatskoj mi imamo jedno, čini mi se, 5, 6, 7 dečkiju, da pa će moj dečko instruktor. Tako da... Ja bih s njim onda zumbala. Može. Moram priznati, ima pune grupe. Dakle, instruktori su dobro došli. Kako je zumba koncipirana? Ti si, Melita, rekla ideš od samih početaka, već 3 godine si na zumbi. Nekad si bila početnik, sad si već nekakav crni pojas zumbi. Kako to ide? Pa, ali ja sam nekako odmah uletila u napredne. Da. A u zumbi nema stupnjeva. Zumba je namijenjena svima. Znači, u ovu grupu može doći početnik zato što svaki korak ima nekakvu svoju modifikaciju
i tako da može biti lakši. Znači onda osoba može prilagoditi trening sebi. S tim da zumba je za sve, za mlade, za stare, za početnike, za iskusne, za muške, ženske, za sve. Imamo i Zumba Gold koji je namijenjen baš starijim osobama. Definirajte mi, Helena, stari, što to znači, koja je to životna dob i ako budete obzirni. Nije definirana, već je to slab intenzitet. Dakle, tamo može doći neko ko je mlađi, ali nije dugo trenirao. Jednostavno mu u početku treba malo lakši tempo i onda se lako prebaci na klasičan zumba fitness. Nikakvo plesačko predznanje za zumbu ne treba? Ne treba nikakvo znanje, ne moraju biti plesači. Dapače, dolaze žene koje nikad nisu plesale, kažu mi joj, imam 2 lijeve, nema veze, nije bitno, samo se opusti, slušaj muziku i ako ne uhvatiš iz prve, budeš iz druge, iz treće, za 2 tjedna uhvatit ćeš, ne brini se. Bitno je da se opustiš i da slušaš muziku i da plešeš. Odjeća u kojoj vježbate, plešete, Melita, što obično imaš? Ovu zumba majicu? Zumba majicu i malo ovako ove šire zumba hlače. Dobro, zašto šire? Pa da nam jednostavno bude komotnije. Da se mogu lakše. U odnosu na prije 3 godine kad je to bio pionirski posao dovesti zumbu u Hrvatsku, zumba je u svijetu veliki hit. To je sad nekakav trendi pokret, zumba pokret. Tako je, baš je sad pokret, stalno se odvijaju partiji, dobrotvorne, znači nekakvi koncerti, znači postoji baš zumba koncert, na večer dođu, onak 3 sata plešu, u biti nemaju ljudi osjećaj ja idem ja sad vježbat, nego dođu plesat. To je super u zumbi, zato što se koncentriraš na te korake i uopće nemaš osjećaj da vježbaš. A tek na kraju treninga skužiš da si osjetiš sutra dan. Ti si zadovoljno, hoćemo zumbati. Možemo. Ajmo vidjeti, pokažite nam. Helena i Melita. Neke najjednostavnije, evo, za našu publiku. Budemo jedan tehno merenge otplesali. Modern merenge. Osnovni korak u merengu je samo hodam. Dobro, to svi znamo. Da, s tim da u zumbi moramo uključiti bokove. O, to je već teže. Da. Inače, kod nas dosta žene dosta kruto, kao da im je beton ovdje. Pa kad smo mi patrijarhalna, jedna konzervativna sredina, sve radimo bez bokova. Da, tako da ovdje moramo uključiti bokove. Onda ćemo modificirati, idemo van, unutra. Joj, ne bih tako široko. Aha, ja znam. Eto. Dobro. I opet bokovi. A gdje su mi bokovi? Tu? Tu su. Voditeljicima bokova. A onda ćemo skočiti. Hop, hop. Dobro. Ti znaš da nakon ovog nikad nećemo moći voditi dnevnik. U dnevniku niko nema bokove. Svi igraš trajca s bokovima. Ajmo. Onda idemo mambo šase, znači zakorači naprijed, šase. Hop. O, šase. Da. To je za aerobika, jedan klasičan korak. Sim da ovdje isto dodamo bokove. Nema ništa bez bokova, s rukama kao da tjeramo nekog. To. Osjećam. Da. Šase mi malo nestaje. Dobro. Onda imamo... Kriva noga. Okej? Da. Imala sam krivu nogu. Ja ćemo skakati u desnu. Hop. To. Sudar voditelj. To. I skokit Sudar će... titana. Tu ću na scenografiju. I za kraj imamo jedan super korak kao da jašimo konjića. Iha! Ovo. Ajde, Daniela. Da. Malo druga ruka. O, to ne mogu to mi je kriva ruka. A osim toga moramo se i derati. Idemo, ajmo. Molim potporu iz publike. Da. Da. Hoćemo pozvati kolegicu da nam se pridruži. Ko je kolegica? Martina. A ja sam mislila da Dijanu Čuljak. Može. Može, kolegica Martina, dođite, pustit ćemo glazbu iz našeg studija. Da, koje danas ima više? Ajme, zaspala sam na prvi sat. Ajmo. Esta canción es para las mujeres que están locas en la cabeza. Sotas, rebotas en la casa. Estás mal de la cabeza. Eres una celosa, se mentirosa.
Stvarno sam u dobroj životnoj kondiciji. Možda da ipak sjednem u dnevničku fotelju. To je bilo sjajno, to je bilo samo 2 minute. Tako nešto, 3 minute, evo 3 minute. 3 minute? Šta? Osjećam se ko Šuker. Da ne može više. Dobro. Sljedeća tema. Svi idemo na 7. kat kod Milite. Hvala lijepa, bilo je to dakle Zumba, Helena Lojan, Milita. Sjajno, Martina, oprosti, teta više nema za kisika u mozgu. Nakon vas još jedna zanimljiva tehnika hrvatskog podrijetla. Kao što ime kaže, shake boom. Dolazi mi Kosenka Rendolić. Ali ne znam kako ću letiti kisika.